Manipuri Lon ase imaron ase yamna mapung mari phaba phajaba lam khuding makta philosophy da culture da dharma gi matang da yamna wang na leiramba ekhoi Manipuri Lon ni adubu matam gi matungina tarani pan suba satabdi da pamhi bana panba matam da 1709 magi panba matam ni dagina 1748 AD da aidi pamai basina Hindu dharma lobadagi Manipuri gi hanagi leramba lon Sanskriti punama se kophukraga Bangla amasung Sanskrit londa like lesu tamba dharma su onba mase hokre masina asum chatharakwana Sanskrit Maharaj ke hakak pawa trani lising amaga chanipanga yangkhai mana panba mantin poko na tiko asidagi na lising amaga chanipanga marphuni pan phawba se masida idi bangla amsu sanskrit lon da masidum tamba hawkrabane manipuri lon na se ekogi ima lon ne heba se masi kaw krabane adu dagi lising amaga chanipanga marphum mangada manipur da ihan hana Maharaj Surasan gi matamda Johnston High ME School se linkhala pagaloina loina na nongsu haram gi education na se Manipur da hobe aduna hauji lahanad gi lerami ba Bangla amazon Sanskrit gi mathak mu kari la ya nongsu gi English gi influence mo la ya Manipuri lon se likun da sangkre ko kre yamalai ba haigadra Manipur gi mapanda leiba baruina koi Cachar lamdamgi dari heiba singna karina da ekose Manipur mapanda leidana diaspora isini Manipur gi mainstream gi mapanda ba ekoina atopa kangluka thengnaba matamda makoina akhoi su thawoidana to birakwa asida thawai se chakpadagi ekoi gi matam adugi lari heiba ipa ipu singna Manipur da chatlaga 1907 da Maharaj ki hamda chatlaga aidi ekogi irol da tarik tamba hosi haibagi proposal ase pisam ki Maharaj Surasan Maharaj ki enoda mase ekogi mapan Manipur ki ihan hanba lon gi mramda consensus oiba iho ni mapan Manipur gi Manipuri singa tengkauri base masina manu odaga Maharaj Surasan na dising maga chama pangga kun mari da ihan hana Manipuri londa larik tamba hodokhi aina thanjani ba wafam di Manipuri longi iho wase 1924 dagi hore asini aina hajaningi se masida hori base imalonda larik tambagi ni masida 8 schedule chanbagi wafam leitri masida gi asum chasara aga 1924 ge aga se tang kunda Calcutta University da Metironda metric porikha thaba yare yamna nungaiba paw meti singi ine mangiramba mang singi manungda amakhakti mangphawnare asum torpana 1948 da Calcutta University da BA da Manipuri subject lodana porikha thaba yare aduna ekogi Manipuri language ki movement na se ikona asum hana thambayai ihan hanbagi ekogi imalona se asida like tambagi masigi iho wase 1924 dagi hauraga 1948 hawbani haibase ihan number thamteke ani sumba ekogi lon gi iho wase lakpa matamda ekogi Manipuri Sahitya Parishad ki magi thodang mulaya Manipuri Sahitya Parishad ki magi khongjang ase edi ani thukma khaido ko yai Manipuri Sahitya Parishad linkhi base edi amuk Maharashtra san ki matam 1935 ta base linkhi 1935 ta base linkhi bani asi linga ba matung da ekhoi gi 8 schedule chanbagi iho wase mase edi 1953 dagi na 1987 makni Manipuri Sahitya Parishad na edi Manipuri lon ase 8 schedule da sandaba yade haibasigi magi keno se wakhala se phundokna sarkar gi mafam da mari lenaba authority sim pham da action gi base
मरमदी मसिदा यामतन पंजगे मणिपुरी लोन असे असुक फजखबा मसागी लिटरेचर की पुकेदा मरम खुरिमत मका फन्न लेरंबा लोन असे मसे हिंदू धर्म लोबदगी मसे नमसंदना थमखरे अदुगे मतुंगदा 1949 दा मणिपुरना इंडिया यूनियन दा मार्जार ओरबा मतुंग तिसन खबा मतुंगदा अशुक चखरबा लोन असे मसिगी मागी कॉन्स्टिट्यूशन गो बा संविधान गो वैबा मटिक चाबा प्रेस्टिज अमतसु पीबिद्रे कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन अमतसु लेत्रे लोन असे हाउनागी लोन दु मना कपोगा थंबीरेवा अदुना आइदी मरम ओइरगा एखोगी अचोक जाना मटिक जाना लेजरिबा एखोगी कुयादगी मरम पुनमुत जेरबा लिटरेचर द खमथना चखलिबा लोन असे मसिगी फंफम थोपा अधिकार असे फंफम थुई मसिन अखोइना तानफम थुई हाइबगी वखंदनी मणिपुरी साहित्य परिषदना 1953 दगी आइदी निपान सुब शेड्यूल द चंसलगा कॉन्स्टिट्यूशन द चलबा लोन सिंगी फंफम थोपा राइट्स पुनम एखोइ फंफम थुई हाइबसे मसिदनी व चंसल लेबा खोंजंग असे अमसुंग मसिगी खोंजंग असे मसे असुम कंटिन्यू तोरपना 1987 फाउ कंटिन्यू तोरई 1987 की मतुंग दगी 1992 फाउबसना अनि सुबह पार्ट होरे करिगिनो हाइबदा मसिगे मतुंगदा अखोगी मणिपुरी लैंग्वेज कोऑर्डिनेशन कमिटी हाइबसे मसे सेमे मसी सेमबा मतुंगदा आइदी अखोगी आमसुन सिंबा लाए मणिपुरी स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुरी मोइसे लाए अदुदगी दे अति सीएसओ मयाम अदुदगी छात्र यूनियन मयाम से पुंचलगा आइदी मरुओइना मसिदा ओइबसे आइदी सीएसओ मयाम पुंचल पुनि मणिपुर लैंग्वेज कोऑर्डिनेशन कमिटी ने तोइबसे ओजा बिनोन सुमाना फंडिंग रे टमाइना तोकी बाइबदो मसिगी मखादा गाइडेंस मखादा मणिपुर साइतन सिंग लेगिब सीएसओ मयाम मसे पुंचलगा असुम लापना मसिगी मपुंग फाबा महि यानकिबसे बोट क्लब दा 1992 दा ओजा निंगोंबा मणिपुर दगी अदुदगी दे एकुगी कसार दगी ngari amam nabadipna fast unto death CD फाउबा सारा हेनबा हाइदना खोंजंग से चंसिन बदगी मसिदा ओपोजिशन मतमदुगी पार्टी की मेंबर्स सिंगा सपोर्ट तोबदगी लाइबक फबदगी एकुगी लोन से अगस्त की तांकुन 1992 दा इट शेड्यूल दा सनखिबनियाबा मसिना आइदी मणिपुर की एकुगी मूवमेंट ने अदुगा एकुगी असम ता लागना एकुगी मसिगी लोन सिगी मूवमेंट से मणिपुर साइट प्रेस असम दा होबसे मसिदा तम बचहिदा होगबसे खतन कंफ्यूजन खरा बुदि येनबा खरा बुदि लै अदुबो चौराकना इकुना 1961 से ने अखुना ने लवी 1961 से अदुना 1961 दा मणिपुर साइट परिषदना आइदी मसि कंट्रोल बम सब चाबिदि 1935 ता एखोगी अहल इबुंगो नाउरिया फुलोना महाराज चुराचान लेंबि को मतम द मार वाखम मसे फोंगखिबनि मतम मदुदा अदि मणिपुरी हिंदू सम्मेलनी से मसेदी ओजा नाउरिया अनि बुना मसि कंट्रोल बम तुंग लोन इमालोंदा तमसी इमालोंदा एको लोइना फोंगोक्सी असि हाइबगी केनो से मसे अनि बुंगी वखम बाना माना वाखम से फोंगोकी सु अनि बुना वाखम से सपोर्ट तो बिखि मरमदुना एखोगी कनोदा मपान मणिपुर दा लोन से एना थंदनिंग मरे इहोव से होव तारगदी 1935 तगी एना होनिंगे अदुमको एकु साहित्य परिषदना तोबसे लिखपगी असिदगी लोव तारगदी 1961 दगिना अंगासागी एकुगी मणिपुरी कोऑर्डिनेशन कमिटी होम तो दिफोबसे मसियम लो थमगा अदुगे मतुंदगिदी मणिपुरी कोऑर्डिनेशन कमिटी गा लोइना अखोगी मेन अखोगी मिनिस्टर मणिपुर असि गा लोइना अख मपान मणिपुर असि अनि से पुंचलगा 1992 फाउबसे लोनगी नमद खोंजिंसिल अखोई मणिपुर लोन से निपान सुब शेड्यूल दा सनखिबनियाबा मसे चौरपा आइदी एदुम थमजबनी करिनादा हौजी अखोई हिस्ट्री असिदा जामना मुन्ना नैनरगा अखोई कानाब्रा कानादब्रा हाइबा वाफम ममलाए अदुबो नैनदबदी यादे करिना हाइबदा अखोगी लोन असि करम हाइना अखोगी मांग लेबिरंबा लीडर सिंह ओजा सिंह लाई गुरु सिंह छात्र साथी सिंह ना सैक्रिफाइस तोरगा ngasi अखोना
इनिंग तमना मणिपुरी लोन नि निपान सिबो सिदुल दा चले हाइबगी तफको फंगजरी बसे मखोगी मपान दगिनी अदुना एकोना अखोगी लोन की आईडी हिस्ट्री असे एकोना जॉब अमा खंगदब यादे ngasiगी ओकेशन और मसिगा मरी लेना अना थमजनिंगबा लनाई के वाफमदी अना एगी मतममी कोलीग हौजौजिना नेहरू कॉलेज प्रिंसिपल ओबिरिबा लाइसम भारत को यामा थागसे मरमदी एको एट सिडुल से फंगे कोई लोइरब्रा कोई एट सिडुल से फंगा कोई लोइरब्रो लोइदेबा मसागी वो पर्सनल माय ओपिनियन मागी पर्सनल एक्सपीरियंस मयाम मा खंदो पिरमने इहान हनबदा मणिपुरी मीडियम कनबगी मतंगदा माना खंदो पिरमने अदो माना हाय अखोगी मतम खरनी की ममांगसु मणिपुर साइट परिषद लखीपुर डिस्ट्रिक्ट ने सिंदना मणिपुर मीडियम से कमाइना कंसिगी हाइबा मिफम मा कुइदना नुमित 15 कुनी ममांग फंकी मधुदे मीटिंग अदुदा कयाम जामना सक्सेस ओइबा ओइदबा हाइबदुदी अदुदी ए हाइबा ngamjadre अदुगा एगी पर्सनल ओपिनियन ओइनदी मधुगी मीटिंग रा टोटल फेलियर ने मणिपुरी मीडियम स्कूल कंसी हारगा ओजा मयाम दो कोखलगा छात्र करते अदुगी मागी ओ छात्र मसिंग सुदे ओजा मसिंग सुदे अदु अदा प्रॉब्लम सिंगसे अदु तदी नेनरिबा कमाइना मणिपुर मीडियम कंसी हाइबगी वाफम ददी ओजा अमतना पुखतेबा अदुना हौजी एखुगी मैडम सु हाइबिरमी माना चपा मतमदा अदुगुमे स्कूल मा फंगने हारिबसे गवर्नमेंट स्कूल नि मसे आइदि प्राइवेट स्कूल दगी हेना आइदि मयिंग ताबा नति हाइबसे हौजी डिफरेंस से करिनो प्राइवेट स्कूल गा अदुदगी दि एखुगी गवर्नमेंट स्कूल गा भानिकुरा लैंग्वेज इमा लोनगी मतंग ने हाइजरिसे प्राइवेट स्कूल दा तंबिबो ओजा सिंगसे हाईली क्वालिफाइड ओजारा हाईली क्वालिफाइड ओजा नतेबा थबक अंगदबदगी मखोय मपुंसी पुव लाइफ कंतोबो यानरबा हाइदना प्राइवेट स्कूल ज्वाइन तोबनेबा whereas गवर्नमेंट स्कूल दो ओरेबो जस्ट हाईली क्वालिफाइड टेट पास तोदना अमा मतोदना क्वालिफाइड ओरेबो जस्ट ngaktaniaba adum oinama एकोगी vernacular medium दा तमिबा छात्र की मसिंग असे नो मगी मसिंग लिखरकना हुजिति amalgamation स्कूल पुंसेबगी प्रॉब्लम असे लाएबा करी मनम गिनो जिबो asai panbirami manipuri job opportunity ki matangda एकोगी मैडम ना मणिपुरी लोन सिदा तमगा एकोगी एम जाना अखोय थबक हंगदौदी बगी हाइबगी मसी क्वेश्चन मामा पासिंग की वखदा लाएबा असिना सुमरम ओरगा मसा सिंग से अदि vernacular स्कूल इमालोन तम स्कूल सिना मणिपुरी लोन तम स्कूल सिना थानिंग दियाबा हाउजी सॉल्यूशन कदौ सिगे नहान मीटिंग दु कासु तमता हाइदे एकोइना अमसुंग सरकारना हाउजी गजि असिगे प्रॉब्लम से अखोति दिनते गवर्नमेंट किसुनी गवर्नमेंट है बस अखोइनी अखोइ गवर्नमेंट के पार्ट अमने अखोइना कली गवर्नमेंट लेबा सरकार बा तोआना चावरबा मटिक मेयाई लेबा मसा तो भजबा मी अम लेबरा का नते अखोइ सरकार ने अखोइना सेमगदोरिबा अदुना आइदि अखोइ करी तौबा ताई एखोइना हाउजी तौबदोरिबा से अखोइ पॉलिसी असे चेंज तौबा ताइबा एखोइना इहान हानबदा बाइलिंगुअल system असे मसे इंट्रोड्यूस तोंगनबा कोनबा ताइ गवर्नमेंट नसु मसी पॉलिसी से होनरबनी NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी की मतुंगना क्लास 5 फाव से रीजनल लैंग्वेज ता ताकि गदबनेबा मसे की रीजनल लैंग्वेज ताकि बसिदा प्लस मफम अदुगी आइबदी बेंगोली नत्रगा इंग्लिश नत्रगा असि तक्कर मन फैयबा संगने खल इंग्लिश हन लोरसी मसिका लोइना regional language imalol ase masi tambiraga chap chana tambiraga madigi mathau taba oja sing adudagi magi infrastructure na singba punama ase masi pisalaga sem labadi karigi demata angang sing ase bot magi miti rona masung ingreji londa angang sing se heiludori no ba ai problem tam thamjade asi suggestion to kite suggestion asi ko lona na practical way bo ward de na hajari se we can give many suggestions एकोई सजेशंस मयामा पीब जाएबा सजेशन से कमाने थबक तो ओंथोकनी हाइबसे मसी मदि अखोई सजेस्ट तो बताएबा
aduna my first suggestion thaba ulo bagi damakta kadune bada ekhuna ihan pe ma pasin sanga sunga yaro ma pasin ko ka suya yaro ekhuna masi sembo ko amasange adi bilingual adi education system mase introduce to ba adu dagi di oza sing madu gi damakta ahen ba hapna kadai pawba kan do ba akuni inspector of schools khangdi kan mai le basi da kona request to ba haibadi regional language plus English asina singba loina na angang singa sida chakolak gi matungina ekhoi general knowledge na singba asina singba takki bagi tamara ton ba class madu gi arrangement mayam amasu khoi thambiba adu oigadi ekhoi imalo chakolak ni loina na ekhoi lona sida larik tamaga chatra sing su adi ati lon keno tamba singa compete to ba yai ba wakhana se khoi soidana ba ke kantul aduna tadana imalon chakolan sin nasaro tharo han chalaga mama ba kanana su suya yaruye masigi wakhana se khoi amasangya sarkar gi school saki to ba oja singna paisa phangete pastor paisa phangaga lore school gi chakotoi matan ma kain da khande whereas private school singna oja highly qualified oda su kari gi no moina gram ko strict discipline oda nusu pambi ka strict discipline lakpaga matik saba uniform sepra ngarangi parado pahabra loisalakra asina singba jamna kubna monitor tawriaba maramdi private school sida puri base madugi head master na traga principal adu mukhiga kenona tonana institutional du layaba whereas government school gi di leiriba head master su sarkar na hapakani magi torapa maksu ati ojaga chapane magu maku ene pui haibetani aduna magi responsibility ase oja ati bu yanana bachat pada magna strict winning bado maksu question mangam diaba aduna haiba strictness ase masedi ojana panbiramba party na pamba adum haina tawdana ekhusu message implement tongna na ba koi hotna si masi hotna bagi damakta aina ekhogi Manipuri students union ase ade jamna active oyu ngasigi silba meeting asisu mayam protocol kai ba yawi meeting asisu hobagi pungfam sisu mayam keno toye aduna adi sedin naba matamda adi poetry recitation competition ni asida moderator ba thamgada bani moderator su yawde just ani thamgada bani just ani ki marks total toraga moderator na conduct togode adu kenu su yawde aduna aibadi Manipuri student union Assam na adi jamna kubna maram khudimakta adi hogdang singa se mai kan toraga responsibility lowraga hodaraga di soidana maki khogi society de leiba award sing se noida tanate noina su maduda no contribute to aina haijabani khogi hojik Manipuri Lon tamba wali base students union su saita parison na singbada punsan na kauraga makhoge tanaraga kadi toksige haibase masigi mansu tanaba yabagi step amal leibra haina aina adi students union gi members singa ngasigi egi keno sire wakam se ina thamjari ani subara aina hajin bana madam suprambe haji AI gi jukni aduna ekhogi loan ase ekoina id highly digitized to matam oide aduna aji digitized to do this madam wakam ina messenger bo oina aina digitized to roga jabra nanga digitized to roga yabra ne haiba question ama la ieba aduna masi digitize to bagi damakta director of language development Manipur lemi moi ki mateng lorgan te ma mana tho patok to heti yabro common platform ma sagat patayeba suggestion is very easy but ekuna achuk belami de chatta natraga de aina ma hai nang na ma hai karigumba uniformity am the leroyeba aduna director of language development Manipur gi khongthang gi jam tappe jam tam la ya ekona ji Facebook hang matamda thaina gi puya gi no singa se akoi AI da translate to bu maduna bu magi to ba mi du gi wakhal ni aduna mase compulsion oina akoi lady ba adi phokot gi wari director of language development sillaga mase di
mapan aku Manipuri Lon nata bada atau lon leiriba sing dasu masih di kan bagi masih step ase aku nama aku Ningsing Thouram tu abis tobiu haidana amasung masih kita makta India government ki app ama bahasa ni heba app ama lei madugi app tu ga consult to ga hai bahasa ni app asina Madras ki IIT sina masih develop to bani masih ke IIT develop to bahasa ni app asih government of India le app to bani amasung masih India ki schedule chalba lon kuni thoi maki loina lei ba madugi ado ikoina director of language ta madu to view haidana Manipur Students Union loina na Manipur Sahitya Parishad loina na Manipur Lon School adi nungsibini ba organization kudimakna masigi thobang selohum thopra haina ina ahamada thamjeng lodrna di ekogi se mana thokwa sum tawdan leiragani ani subada ekogi lon ase masida sakulaiba science ki terminology sing wahi sing modern education set yang tu na honge hana lem di CBSE graduate tiga amuku NEP adu keri no to honge mase globalization gi enoni matang da lak ni aduna globalization sen lak ko na puna industry se mayam lak ko na hojik mayam na kwai ki tanadin sikri no globalization sida highly industrial urukpa asigi matang kwai ki na pamre se kanum poi le par salaga appointment chakri bhanu be namda English phone se hei tabi yadi sini aba ado ekuna ekusu madu chak chaba thengna bagi sem saba matam yaude globalization matam asida ekoi science ko ba transing department khudimaki leiba law gi transing punamak se ekugi law da handoga madu terminology board ama semaga ekogi angangsingda ekuna tambiragadi soidana maki ekogi mapangi hojik scientific influence leng ganogi education policy laiba ho masinga se mase ekogi angangsingda su masigi chawroba adi result ma bhangadra haiba se ai yamna thajej aduna aidi ekoina masi amasu sange ani subara ekogi EI gi matangda asis panbire ekogi loan ase open university da ke handik open university aru de ke Indira Gandhi open university da masida Manipur loan sida tambagi kali go amten ubidabro mayam udiaba masigi asisu open university da tamba yabagi asisu ekogi education department director of Manipur language na masigi step asisu open university da tamba yabagi state asisu masisu loham thu ieba terminology board ki matang dena hijack masih ina yana ban adi national kanogi Assam University kire sehi kunki mamanda Manipur zone phamba meeting da ina masih science pukati boccha bade ado director of language Manipur la hoi toksi araga asum purai satna asum lei khare adi akoi sanna wai re hoi hoi hobo tawdri aduna ekoi adi terminology ase mase sembaga loina na ekoi hoji phobada encyclopedia haiba ekoi laiga se haji phobo ekoi amata leitri eba akoi encyclopedia laiga se mase di homjin bagi dakar leire dictionary haiba se Manipuri Lon da dictionary ase matik chawa dictionary mata igi misnang se phobo udri eba asi taraga adi Manipur gi lai haiba mayamna sawi eba dictionary ase karibu koi ma asida loan gi pukaini mongonda wahi gi magi Thouramfam etymology wahi adugi magi contour pronunciation wahi adugi magi sijanapam syntactical usage masi puna maga se lone zawne akogi dictionary sinda madu sindu yawbram tam munne yengi woba aduga dictionary ha base prani pan suwas study english di punna leikre akogi leiri dictionary singa se Manipuri gi akogi maruiba mainstream da ngai balon sinata badam magazine singba Cachar singba lon mayam singa se yoba sum job dictionary am tum ura braiba oza calendar no phone dictionary sum job aduna magazine dagi wari masa dagi mayam de khomjalaga chaw na dictionary se phong de monda thibada phangoi da ba leiroi da bani yaba akogi madugi dictionary ado
print na sapa na AI model su madu puthoga Manipuri na taba ngang ba lon sing da su aidi madu hen bagi taman bagi madu gi akoi hong thang ado lokot pa ama akoi changnya ba aduna encyclopedia se koi ento encyclopedia si maunda thibada phangdaba amata leitrabani encyclopedia britannica da Manipur gi biotechnology asine jingwa AAMSU gi mata oi ilerangani Manipuri encyclopedia amata urabro leitiaba akoi madugi damakta su proper dictionary ama phomgi damakta su Manipur lon sakot na ban ina hajar se ko mase AAMSU na su aikuna AAMSU na agar se tan kudingi Manipuri lon sakot na ba haidana meeting tawraga thim mamam thabiu haina aina proposal ama thangateri mathangi lakador ba disingani ga chani kunta sida AAMSU gi language dia sida akoi Manipuri lon gi sakot na bagi matang da sidari base masigi matang da amat topic madugon nei nahan ba matang da Manipuri lon se classical language da 28th century se masik kadi no haibagi matang da topic amat thamba matang da sidur chala ba lon se sakot banda mutta kadi tosi haiba adu topic amat thamba Pishimila leba international union pudeng makna moya sehing ni tori ba asik mo observation asida thim mamam loina thambi bani aduna hekal Manipuri lon gi Numit ane ta thamaga akoi lon gi safa ase mase purkada bangam mo purak bangam ba ayamba tokar singna wangang ba singna Manipuri lon gi adi itihas se ngang ga sakhi gani aduga hausi kaji akoina mayok na riba problem ase problem ase bu karam hana how to solve asigi matang da science se kanasu jamna likna very few persons masigi science se la kane ba maramaduna masigi science se adi thangna bai damakta sahi khudingi AAMSU to ba lon gi numira sida thim mamam nomai dagi di asigi thimase ko neina se haina obiyo ba ani subara AAMSU da ina thamjaning ba amana AAMSU se chorna 1978 da koi jawjare GC college kanodi ahamada Silchar students union high adurige Manipur students union high 1978 da akoi lanmi tengol se mamang da leiba ning da leiba na mamang da leiba na avant-garde ko iko maning leiba na vanguard ko iko ado akoi leader sing ado moida avant-garde akoi ning da leiba vanguard kampu ne matu dum ina leader sing to yedna akoi students union jor 1978 tagi to aduna jadi yang kayak mau option di far so ada ngapi wana hajari ada akoi tamu punya no ada maya kana akoi iamba mayang ban dili hogi makha da akoi matung jare amna karna de duga akoi lo tamira ba akoi tamu biren keno biren ro ko mana di do karna lit tore akoi matung da akoi hasai akoi bihan ga dai do mai na jabane aduna aidi ina thanjani ba adi wafam di adi akoi Manipuri Sahitya Parisatna masigi soba lon asigi matangda adi role ama lofam pai asung haina magi thim set thammaga se to view haina aina thamjari khwaidagi maru oibadi akuna ngangi ba lon ase sinban dagi ngangwisi ngangi ba lon ase akoi thamoi dagi ngang siaba lon asubun siaba akoi lari heba ma passing na kedori masa sing do army daga thap to masa sing da bitirong thangde hindi da nga mama se na haro jeri ba kare ni isa se hindi da nga he tana mayamam le rang ni sida adu ai gi isa su silcha da poe ado ai metron tambi mayang masa ko metron thai hal le ba aigi imalon bo ina kaum fokro adua masa aduna hindi da nganga mama da harau da ke bai isa da hindi da ngang badena asu mana to na aigi na edi imagi puri khadagi ina imana jorstans ina tamai bo lona su bo ina ka foga migi marona du bo aigi na heidaga maduda ponga aigi imalon se bo ina safalhan bagi madu thogang ase ina lowtori braba aduna aikogi imalon nungsibase aikogi imung manung dagi haugadabani akoi imung manung dagi aikoi imalon ase nungsisi imalon ase mase sokhan naba koi honasi imalon ase
masida lai la su tambada kada wai da su ekoi nihan naroi loina na ekoi school gi lower primary lady bo jasing da su id bilingual system ase sai school mulak bagi matang sida asi bilingual system ase introduce toraga ekoi imalona se mase develop to bagi masigi kano se krung chaba se losi imalongbu kan si haina aina adi ngasi timbi diba mayam singpham da of mase aina anna ina ningsing jari jamna hayingi matam ase adi sangramana ina ngang pada akoi tawdaba yamna leye akoi ado mathangi AAMSU meeting da topic ama thamaga ai masidangani aidi masida aidi suchalaga nganjage na lakchabani aduna aidi ina ngang masida asuba kaya jaw kasu mayam ngapiu haina okamase hajiraga ai okamase marang asida ai mayam bo mukhana ai thagasaga ai okamase marang asida losinjere